Sibingelele ke sinomukele kwi-Real TV1 Stories. Namhlanje nobhuti from any province. Uzoba kuyena ukuthi uzoyisho ukuthi yipi province kodwa amagama akhe cha ngeke azawashe ngoba ubhuti osemncane osebenzayo awuzothi mehamba abanye bambone abanye cha mhlawumbe bemhleka ngoba abantu abaphilika ngaye ekhanda athi ku serious umuntu afuna ukwenza ama jokes. Bhuti amsakubingelela sawamukela kwi-Real TV1 Stories. Ninjani. Siyaphila. Okay, qiniswe nje anxaniso. Ninjani. No siyaphila. Mhlawumbe ubhuti uqhamuka phi yena? Ungawasho amagama akho, ungawasho amagama abanye abantu bathi usakhela isithombe ukuthi ukhulele endaweni enjani. Mina ukukhula kwami ngikhulele ngayibeka iprovince esempumalanga. Ngisho ukuthi ngakuphi neMpumalanga kodwa la ngisuka eMpumalanga la ngisuka khona. Okay. Ukukhula kwami ngiqale ngakhula ekhabo mama ngoba ubaba kade wathola umama nje kwazalwa mina akuzange kusibantu engathi bahlala nje isikhathi eside wathi bakuzalwa mina base bayahlukana yabo. Ngathi ngisakhula ngisemncane ngakhulela ekhabo mama and umama ukwathi kade waseSwazini kakhulu ngahamba ngahlala eSwazini mangiqeda nje kuzalwa ngahamba ngahlala eSwazini maybe kwaze kwafika ka grade 4 wakhathi sengibuye ekhaya ubaba sangilanda manje asafuna zonke ingane zakhe sahamba sayohlala ekhaya ngafunda kwaze kwafika lapho khona senga grade 10 ngwenze nini 2019 ngikade ngenza grade 10 nobaba shothi ilapho ke ubaba aqala khona ke lapho ukuthi azi ukuthi alande ezinye izinto ke lapho wahamba olanda ilezi zinto lezi zokuthwala igubhu nani ikwakuyigubhu nje kahle ngoba ngiyakhumbula makayilanda ukuthi kwenzakalani wathi thina ingane zakhe zonke wathi ucela simnikeze imali emhlophe lapho khona lento yaqala khona wayilanda thu sasingekho thina sesilala elokushini yabo ukuthi sifunde elokushini yena wahamba wazenza ekhaya lezi zinto wathi khona umsebenzi afuna ukwenza ekhaya ukuthi thina nje simzamela imali emhlophe mangenayo usho simnizo hamba uyishintsha bese uletha kuyimali emhlophe ukuze lezi zinto ayozenza ekhaya zingasi affect lokho sikubona manje ukuthi shothi ile sikhathi alanda lezi zinto. Okay, ngalesi sikhathi esenza umsebenzi wanitshela ukuthi azoyifaka asho ukuthi khona into azoyifaka wathi umsebenzi wazi khona into afuna ukuyenza ekhaya kodwa thina asidingakali thina sibe khona dinga imali nje nimnikeze bese ngabe khona singabi khona thina. Okay, wawenza umsebenzi naye wawenza ubusuku sasingekho thina nje kwakungasino umsebenzi nje kwakuyinto nje into nje esitshela ukuthi khona into afuna ukuyenza ekhaya thina sonke ingane zakucela simzamela imali emhlophe. Ngiyakhula ke ekhaya ngiyafunda. Okay, kwafika isikhathi se-COVID makufika isikhathi se-COVID ilapho khona siqala khona ke sesibuyele ekhaya ke manje sisekhe lokushini sesibuyele ke sesiyohlala ekhaya ke manje ilapho khona siqala ke manje sesibona ukuthi ayi khona into engahambi kahle la ekhaya ngoba thina sibafana ekhaya ngendlela sibaningi ngayo baba nezingane eziwu15 yabo but ezinye bese zikade zikhulile sezingeke sihlala kubogoli kuphi manje u15 sesihlala thina ekhaya sesiyabuya thina mase sibuya la ekhaya kunamantombazana kunabafana and manje mase sibuya la ekhaya sekukole lento sisimazivuka ekseni uqale usuku lokuqala. Okay, maybe uyayibona ukuthi kwenzeke kimi ngedwa lento le kwenzeke kimi ngiyi1 lokuthi uvuka ekseni umanzi ulele yabo. Okay, umanzi ngaphambili usho ukuthi ekseni uyayibona lento bengathi uyayiphupha like lama wet dreams uyitshele ukuthi okay hayi maybe into nje eyenzakalayo khamba malanga lokuyaqhubeka lento everyday yenzeka khona lapha ekhaya igcine manje nalo yasaqala axoxa manje ukuthi yazi kahle kunento kanje eyenzakalayo kunento kanje manje uzothola ukuthi sonke thina abafana maybe masihlala ekhaya ngalesi sikhathi lesi 2020 makwenzeka le i-COVID ilapho khona kwaqala khona ke ukuthi bese sesihlala ekhaya so sesibafana sasifunda sasiba u4 or 5 sihlala ekhaya sonke wonke umuntu uyasho ukuthi okay yazi khona into eyenzakalayo kanje and then manje sesiyaqala sesithenga indolo yabona utswayi lo mkhulu ngoba abanye abantu basilayela lento leyo ukuthi sithengele lo usawoti lo omkhulu ongadla masilala sesicela ngaso ngoba abanye abantu basilayela kanjalo bathi hayi imoya emibi kumele sinisuse ngalento nangabushi shikuyini lento nangabushiphosh ya nisuse ngayo lento le kodwa nje kufanele ukuthi siyadlala lento ibe kanjalo and lapho makuthi COVID ubaba mase kumele kubuye kuvula izikole ilapho khona aqala khona ukuthi okay
kwenzakalani asihlalise phansi thina sonke sisebancane sonke sinengane athi manje yabona lento yesikole ngathi ayisalungi manje kufuna ngokuba kunama-farm lena kunama-farm yabo lima amaklabishi nazo zonke lezi zinto zawo usomabhizinisi usupply iy'tolo labo-Boxer nabo-Shoprite athi baba yazi mina kahle kufuna nibuye nizosebenza lento ngoba manje kungene lezi zifo lezi bo-corona ningasabuyela esikoleni sothi labanye-ke omama abo vele bahlala bakhona la South Africa yabo bathi omama siyisebenzi lento le bahamba bose kusala mina-ke manje khaya ngiyi-1 mina umama waseSwazini yabo and kunzima ukusuka la ngeSwazini ngoba kunzima kakhulu yabo asuke-ke lapho sekusala mina-ke lapho ngithi mina yazi mina ngeke kuze kulunge ukuthi ngingabuyeli esikoleni and okunye ukuthi mina isikole ngangumuntu ophasa kakhulu even na matric nje mangiqeda umatric ngathola ama distinctions awu 5 ngathola ama level 6 about 2 ngifunda 7 i-accounting ngayishaya ngo 100% accounting izinja amadoda 100% i-maths pure maths ngayishaya ngo 96 ngithi baba isikole mina ngiyasithanda ngoba even nasesikoleni ngangifundisa izingane ezinye ngithi baba isikole mina ngiyasithanda ngeke ngikwazi ukwenza le nto le ase mawula ekhaya uzokwenza lokufunwa yimina lo kumele kwenziwe mina ngigcine ngithi yazi kahle mina ngithathe le decision ukugcineni kwakonke ngiyindoda kwamele ngithathe le decision nami ngithi manga grade 11 ngibona khobe ngangiphila nabantu bebangazi vele ukuthi yilona u right esikoleni so kwaku easy ukuthi noma ngawubani athi indoda wazohlala la ekhaya yabo ngicine ngibona nami i-2 ngise-affectwa yile zinto lezi ekhaya silali awulali ubuthongo uvuka ukhathele uvuke wenzele ngibathi ngiyabuka and basilayele moya emibi 2 nathi siyabona ukuthi yazi kahle baba khona izinto ayilanda yabo nawe uthi uyahamba ngoba ekhaya kusonto ezayoni ugogo wayesonto ezayoni uthi uyahamba esontweni ezayoni bafe bakutshele ukuthi yazi kunento lapha ekhaya inabayilanda kanje kanti futhi isebenza ngani lento yabo ubaba wenu wasebenzisa nina ezingane zakhe wanivalela lapha ukuthi kube nina enenza njani enenza enbooster lezinto zakhe kusho njengoba ngalalanga la ethi lethana imali emhlophe nanifaka lapha kahle wethubula nini wayethubula thina ngale mali emhlophe mayisho uma uyahamba esontweni ezani bafu bakutshela into ngicine ngibona nami ukuthi kahle into engangisiza ukuthi ngisuke la ngoba egcineni konke angazi kuzokwenzakalani mangaloku ngiqhubeka ngihleli lana angazi kuzokwenza ngicine ngisuka ngihamba ngihlale kubangani vele ekhaya ayisekho ingane yakhe sisekhaya sekuselena nomfazi wakhe yabo ugogo ke angazi naye ukuthi wenza sekuselena zonke ingacabanga umndeni omkhulu kodwa zonke ingane zihambile bonile omama bayithethe ukuthi angeke ngikwazi ukuhlala lapha ngoba futhi ubaba umuntu onenkani nje ungazwisisi nje kahle lo muntu oyisilwane yabo lo muntu makuthiwa umuntu oyisilwane nje akakhulume ngeke ufike nje ubaba ukhulume naye siyazi baba ngishoda ngento kanje yabo cela nenkinga kanje akulalele mawukhuluma naye nje umuntu okhuluma nje yabo abahamba ayihambe nawo ngifunda esikoleni ngiyafundeka inkinga futhi engiphazamisa ngisemncane so lezi zinto sengayifaka kuzo kakhulu ukuthi yazi lezi zongi-affecta in future ngifunde kufundeka esikoleni ngiphasa kodwa manje in mind ukuthi mina ezomama waseSwazini kwakunzima ukuthi ngikwazi ukuthola i-certificate kwakuthiwe mina ukuze ukwazi ukuthola i-ID kwamele ngiqede mase ngihlanganise 18 noma 16 years ngihambe ngikwenza i-DNA nobaba so that ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukusuka ngithole i-ID yangapha prove ukuthi ubaba wakho South Africa kwenzele into athi baba izokwenza before ngibhale matric but manje grade 11 sengisukile kuye mina yabo inkinga ileyo manje uthi okay ngiyazama ukuthi okay manje inkinga yamele ngibhale matric okwabhaleka ku matric ngoba kahle nginaso certificate kodwa certificate ukuthi manje le inkinga lezi abathi bafuna ukuprove ubaba ukuthi wangapha eSouth Africa ngoba le certificate sami sibhalile ukuthi umama waseSwazini yabo so manje ile inkinga bathi ngoba kufuna ubaba ahambe sokwenza i-DNA test naye ukuze ngizokwazi ukuthola ID okay makufika lapha ku matric bazama ukukhuluma nobaba bangayizwisisi nje athi ngeke aza kwenza lento le ngachoose mina ukuthatha ama decision ngizoyiqhubekela nempilo yami ngeke aza kwenza lento le ngibone nami ukuthi ubaba kusina ke lo muntu lo ongathi wena kulula ukuthi nje ungamconvince nje ubaba kusiya umuntu ukuthi noma afuni noma ungalanda amaphoyisa lande in mase nje ngeke akwenze lo ngoba kahle le nto iqala kusukela ngoba nomkhulu wayethwele kahle umkhulu wayenabafazi abawu4 iqala kusukela kudala umkhulu manje abafazi abawu4 shuthi manje abafazi abawu4 ubaba wakade waqala yena kubantu abamkhulu ngaka lokuqala yes 2 ubaba naye wayesmart wayefana nami ubaba wayesmart and then ubaba ngoba wathana 23 years ubaba wabesebenza ebank eAbsa eGoli ubaba
Awuthi ibalo into yakini. Yeah, into kanjalo nje uba wasebenza egoli awuqala. So wathi mayisebenza egoli awuqala bayasimabuye ekhaya umkhulu amthatha amhambise inyanga yabo bamgcabe ukuthi ufuna akwazi ukuyivikela yabo bafana nobulwane la gazini bamgcabe ukuthi ufuna uyivikele bamfaka amabhandi nazo zonke lento manje leli siyona sesiyibuya manje likasasilwane kangaka angasazi usesimuntu akasekho umuntu akho ukuhlala naye nje umuntu uyafoka wonke umuntu yawo inkinga futhi enze ukuthi agcine mina mase ngibuka ngoba sengihlala nje sengihlala phansi ngibuka ukuthi iyona into egcine yenza ukuthi ubaba agcina athatha lezi zinto lezi zokuthwala nezigubhu kanjani ngoba ubuka ukuthi impilo yakhe uyimoshe yena ngoba wathi makasebenza ebank kube namhlanje wakwazi ukumaintaina le nto yakhe wayiphatha waba umuntu ngabe maybe uyi-CEO yaka Absa namhlanje ngabe ngoba yena wathi makaqala sebenza lapha ebank waba nemali wathenga imoto wenza lezi zinto lezi ezenziwayo nje monemali ukuthi uphuza utshwala ngabo 90s ngabo 94 92 usebenza ebank onemali usebenza nabelungu la eshilo hlampe ngempela yabo waphuza utshwala angenza bagcine bamcosha emsebenzini waphelelwa umsebenzi kanjalo wabona ukuthi kahle kahle ingawo lento lesimbakela ama pressure wagcina enze athatha lezi zinto lezi ngiyasiqeda isikole ngiphasa kahle mangiphasa kahle isikole ngize ngihamba ngithatha ngisho ama-awards kuMpumalanga ngoba wayengekho umuntu ongihlolile ka-maths na-physics ngathi 100% obvious kwayengekho ngithatha ama-awards ngiyacela inkinga manje sekufuna ngifuna isikole iy'kole ezinye ngoba u-aplayile ukuthi manje inkinga seyi-ID ngizame ukuthi 2022 at least unyaka wonke ngilokhu ngizama lento le ngiyokhuluma nobaba bayangayizwisisi bangasangifuni nokungibona nje angangizwisisi ngihambe ngigcine esho ngithatha decision ayazi kahle ayikho nalokhu uncenga umuntu maybe in future khona ba understand abazama ukungisiza ngalento le babona ukuthi ngaphuma kanjani ngo angihambe ngiyeThekwini ngiyozama impilo yabo because abantu abaningi bangibezoza lento sothola umsebenzi ngapha ngihambe ngoba ngihamba ngize eThekwini okay mangifetheni vele izinto zihlangana ngoba sihlangane ngithola umsebenzi kodwa manje into esekhona ke manje lento le esasiyenza sebancane esenze ekhaya seyiyabuya manje ngoba manje seyilapho khona sengiyimele khona silapho khona seyivela khona ke wait shuthi wena after pass kahle kanje akwazanga ukuqhubeka ufunda angikwazanga i-department yaseLimpopo yathini yona isikuneze certificate and ayikho university ezwayona ayikho abantu bebanalo yabo abantu bakuneza ithemba because kusena lento le yabo ithemba ngabanalo mangihamba mina ngihamba ngiyothatha ama-awards provisional circuit district ngiyothatha ama-awards khona ithemba wonke umuntu wayeneza ithemba sikhuleka sokufonela maybe next week kanje kwaphela leyo event leyo umuntu ukhohliwe ngawo I'm sure bayabuka la noma bengeke bakubona kodwa kufanele kube khona abantu abanenhliziyo enhle abazofuna ukukusiza okay why ke ngisoza isitolo sakho why ungahambanga back why eSwaziland weza eSwaziland uzofunda South Africa ngoma wakho ngepassport ngoba phela bakhona abantu abafunda eSouth Africa abafunda eSwaziland ukuthi eSwaziland angaze ngayibeka kanjani lento ngazalelwa ngapha eSouth Africa okay kahle ngingathi ngazalelwa ngapha eSouth Africa ngoba kunakhuzana kwami nomama naye kahle umama ngathini umama makuthiwa ngoba nomama kudala kade kudala ngamgcina yabo umama kahle ngathini ngaye yabo ilo muntu wahlele kuthatha irresponsibility ngayibeka kanjalo yabo angeke ngikhulume kakhulu ngomama ngoba naye maybe akusiyo umuntu nje oright labo mama laba yabo kodwa umuntu wahlele kuthatha irresponsibility ngawone maybe kube ngaba nesitifiketi sasiswazini ngaba na izinto sasiswazini ngangakhona ukuthi at least ngikwazi ukuhamba ngeSwazini ngiphinde ngibuye yabo eSwazini ukuthi nje mina ngaziyo ayikho futhi into engasizalanga ngathi umama kanayo irresponsibility ayithatha la umuntu ayathatha net responsibility ubaba so when isitifiketi onaso South Africa South Africa but kuyakhola kodwa manje asenzeke ID ngokuthi manje sisangapha South Africa kunomama kuyabonakala ukuthi waseswazini yabo 2 ubaba mase home affairs yakhona kuthiwa kumele asiyokwenza i-DNA test ukuze ngizokwazi ukuthi ngithathe inakho ngoba ngikwazi phela ukuthi manje ngisebenzise umama waseswazini kumele ngisebenzise ubaba ukuthi ubaba yena uphi la okay awuthi i-problem yokuqala leyo engizocela abantu abale information basisize kuyona ukuthi ukwazi uthola ID ekuyona yona I'm sure khona ezinye indlela ezingenzeka ngazo ngoba sometimes kuyenzeka ubaba ashone utholakala ukuthi bakhona abalungu umndeni mhlawumbe ngakusiza
So yeah, inkinga uqala ke. Sibuyeke manje siza kulena ke usuyasebenza ke eThekwini ke. Sengiyaqala ke manje eThekwini ngizosebenza ke manje. Mangiqala kusebenza seyilapho ke izinto seyizibonakalisa khona ukuthi thina la siyasebenza and manje ukusebenza kwakho noma usebenza wena awusebenzeli wena. Awusebenzeli impilo ngobe lokubuya izolala ililwane nalokuthi ubone ukuthi yazi kahlahle lana khona lento ekhona sekuyayiveza manje ngoba okokuqala engabona ngabo mangifika eThekwini okay ngiyasebenza but ukusebenza kwami imali yabo imali makuthiwa ngibona makuthiwa nginemali imali angiyiboni ukuthi ishona nothi kanjani imali ifika neyinkinga mangathiwa nje namhlanje ngoba ngisebenza omunye umlungu ngapha sishaya ama deliveries mina ngihlala ngapha right man yabo mashama deliveries imali mangihola imali izofika neyinkinga every time kufika neyinkinga engabe ngenze example kanjani njenga last week silala lapha endlini siba u4 eflatini silala siba u4 siyayiqoqela siyihleleli nje siyayiqoqela ifone khona umjithe umfana silala naye lapha uphathe iPhone uyibeke la etafuleni masiqeda nje ngithi ngiyayisukumela ngibambe call iwe ingene emanzini kwakade kunebhakede lamanzi iwe le iPhone ingene emanzini iPhone 11 lapho sekufuna ngiyikhokhe manje akekho umuntu onga-entertainer lo ukuthi ifone yami seyingene emanzini seyifile manje ayisasebenzi yabo into kanje sekufuna ngiyikhokhe yabo izinto nje kanje ifika neyinkinga sekwenzeka lokho sekufuna ngiyikhokhe like imali ingidalela izikweleti zonke lezi zinto ezingidalela izikweleti kanti before uqala le ngiqala ngokuthi kwaqala nje kwenzeka lento eyayenzeka ukuthi solala nezinto uvuka ekseni kwenzeka iviki kuhle kweqisa kwenzeka lezi zinto lezi like dalakala izikweleti imali ayibonwa kwenzeka zonke lezi zinto lezi so njengamanje lento le ukuthi la eThekwini isalala nawe futhi hayi saqhubeka manje saqhubeka wena nawe umuntu osifazana osindana naye naye if unaye kwenzeka kanje angazi singakubeka kanjani kodwa akwenzeki kodwa into eyenzakalayo manje sikulozeka interest kubantu besifazana like nje noma ulala naye ufisa ngathi ungalala naye kayiwana asekho lamandla lokuthi manje sekunamandla ukuthi ngingakhona ukuthi iyayiveza na ukuthi okay kanjani njanyani sekugcine sewubona na ukuthi ngase sengiphelelwa imizwa ngingakuthola kahle yabo okay unayo ingane yamanje anginayo unayo ingane okay useke waya umuntu ohlolayo wahlola indaba yakho noma uzwe ngabantu nje bebetshela esontweni ngile ngaya umuntu ohlolayo ngahamba ngayohlola bangihamba ngiyohlola wafika wangitshela yona lento le kodwa na into enkulu kakhulu vele into yonke impilo yami ile emuva ekhaya ngoba uthi even nokuthi yena ngoendlela ngibekela ngayo ukuthi mina mele ngikwazi ukuphuma le ngivalelwe khona ngoba le ngivalelwe lingisebenza khona mangisebenza imali kufanele ukuthi isebenze ingena kuwe that's why even imind mangazi ukuthi mina ngine 20 rand leyo 20 rand leyo makwazi nje ukuthi eyami kwamele ihambe iye kuwe yabo mina kumele ngayo yona le indlela zakhe enganeni zakhe zonke yabo abafowenu labo abanye nodadewenu uyakhuluma nabo ngiyazama ukukhuluma nabo bashaya with the same thing yabo ukuthi manje sikwazi ukukhuluma ngoba akwazi umuntu ukuthi ungamthemba kanjani lento leyo ngomeba ngayibeka kodwa nje uyazama ukukhuluma naleyo uzwana naye kakhulu ayibonke kodwa uyazama ukukhuluma naye ukuthi izinto akwenzakalani achaza asikwenzana into naye same thing imali akwenzeki lutho yabo angithola ukwenzakalani yabo na ungene ke lokuthi uzochaza ukuthi yazi kahlahle kwenzeka lento leyo ngoba umuntu kumele ayibambele kwezakho ukuthi uzomchazela ngoba sibantu esingathi sikloze kakhulu naloyo kumama wakhe sengathi akukhulume ngabe uthelo wathi yeah okay no ngiyasiza isito sakho sizokuhlanganisa nodokotela ke ngizomfoyela udokotela simuzwe ukuthi angasiza kanjani so sithi vele indaba zezimali ngizovele ngithi nje isifana nezinto ezingekho because uyasebenza zaphela sizomcela udokotela ukuthi akwenzeke mahala angisho ukuthi abantu osebenza ukuhamba bayidokotela bathi dokotela sitosizile mahala lento lesiyenza ngoba sifuna ukusiza umfowethu esimweni akusona usemncane ngeminyaka 21 uyabona ukuthi umuntu oleminyaka emincane kanje onenkinga efana nalezi nomsebenzi awusebenzayo umsebenzi wokudeliver ngeke size sazi ukuthi imali overseas imali encane uyarenta la uhlala khona
yonke into uyizenzela wena, so sizowenzela lo favor size nodokotela and mase usu right noma wethu usizakalile noma usizakalanga uzobuza usitshela cha usizakalile noma usizakalanga yini, ngoba ukuze abantu abane problem efana neyakho bakwazi ukusukuma bayofuna usizo. Because bani kunosisi nje kusafanele ngiye kuyena ngimboletayo uthi ngiye kuyena yena wayothwasa osegoli, but egoli vele ngizoya next week, so same situation but it different, but ukufana kwayo kufana ngokuthini naye kunezinto elala nabo ekhaya, so izinto lezi ngampela ezenzakalayo abanye abantu ngiyibona ukuthi abanalo ukukholwa ukuthi khona ifuthi engayenza nje ukuthi Imikhovu uyabhebhana. Omunye wathi strong language but ubhebha igama lesizulu nje, igama likhona, igama nje lesizulu alikho leyo ngalisho. Umuthi ucansi usukhuluma ngeprocess yonke manje, awusakhuluma ngokwenzeka kwento. So sizoxhumanisa nodokotela, sizomfonela udokotela ngeke umfonela manje la sekwivideo ngoba awazi ukuthi ubambe ifoni ubambe kwesiphi isimo, into yokurekhoda umuntu vele into enhle unless if azi ukuthi uyamrecord. So mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho and sifisela okuhle ufisela khona and sinethemba ke thina ukuthi kule stories uzokwazi ukusizakala. So udokotela sokuxhumana naye and siyacela futhi usinikeze i-feedback yokuthi ngabe ngempela ukusizile, if akusizanga akusizanga, if ukusizile ukusizile, because and futhi ngiyacela la abantu ababukayo kunabantu abasebenza social development, kunabantu abasebenza kwa-home affairs abazazi izinto lezama-ID, ucela balekelela futhi nangumfowethu la uno-100% uyi-accounting, nangumfowethu la uno-96 kwi-maths, uno-Evo 6, uno-Evo 5 no-B abo-2. So amamarks amahle kakhulu kula abantu abafana njengaye badinga ukuthi balekelelwe bafowethu. Showcase unesifazwe ngawuthola ugijima into nje efunakalayo njengamanje ukuthi ulungise indaba ye-ID. Ukufunda ngikuthanda ngayo ninakho nje, kodwa manje uyabona ukuthi shothi kahle kahle i-future yami ayikho ekufundeni, yabo. Safana ukwenza izinto ezofanele isaba wakho ethini hamba usebenze family lakhe uzitholele imali akhule yena. Into kanjalo nje ukuthi angazi kenzalani, like ukufunda even akekho umuntu ongazi ukufunda mina esikoleni bengifundisa mina ngize ngisize ngisho nabothisha ngisho ekufundiseni. That's why ngangitshela ukuthi izinto engiyozenza mina manje isikole zo2 either ngikwenza medicine noma ngikwenza CA chartered accountant for 7 years lapha bawu2. Wenza life science? Media ngangiyeza life science. Ngathola level 7 nakwa 92%. Cha bafethu ngiyacela nishare le video lena kube ifike ezandleni zabantu aba-right, whether uminister whether obani siyacela bafethu le video ifike kuwo lonke umuntu ongakwazi ukulekelela. Nomfowethu lo athola usizo ngwe-ID yakhe, athola usizo ngokuthi abuye esikoleni. Usuqalile ke semester, mhlawumbe ngabo second semester June kale okanye ngabo next year, but at least i-ID kube ukuthi usunayo, usu-apply vele i-ID sikhona. Bese nale ndaba kadokotela ngicasa uzama ukulekelela kuyona. Bafethu siyacela nikwazi ukulekelela umfowethu uma yena nixhumana naye. Ishomaza sizazama ukuxhumana naye kodwa naye ayikunzima yabo, ngeke ngize ngikhulume kanje ukuthi kunzima ukukhuluma ngomzali wakhe. Umama ngingathini angazi uzobeka kanjani ngoba umzali abanye bangase bayithatha ngathi ubeka kabi umzali wakhe, kodwa nje akusi umzali one responsibility ngayibeka kanjani. Okay, so kusho singathi uyaxhumana noma ngakho just nje ukuthi uba wakho futhi naye ukuthi umzali not ukuthi sizana naye uba wakho futhi naye cha uba basixhumana kakhulu ngibone. Okay, so wena kahle uzihlalela wedwa manje? Uzihlalela wedwa shothi kahle impilo yami ngayibeka ukuthi okay kunabantu owaphila nabo esikoleni bakuthanda bagcina bakufaka emndenini wakho. Mina sengingayibeka ukuthi nginomunye umndeni kodwa nje kodwa bakhona nje bazali engazi ukuthi okay makunenkinga sometimes ngibeka bona bathatha responsibility yokuba ngumzali, like bakwazi ukungi-advise izinto ezikanjalo. Okay, labo fethu labo ufunda nabo uhlala kubo baphasa bona? Baphasa. Benzani manje bona? Omunye ufunda e-UKZN manje wenza teaching, omunye ubaba ubhudi vele, omunye beyafunda la Bria Tech.
cabanga I'm sure obviously wena waphasa wadlula bona ngoba wena wasithatha ngibona kahle sibone kahle ngibone namhlanje ingakho even na today ba close isimo sonke ngihamba naso ba kunye nami ngoba bayazi maybe today ngaba sikho la kubongeke eduze kwethu because imaths sasifunda ubusuku bonke ifezi sasifundile ingakho baphasile yabo afeso uNkulunkulu uzokhanyisela ngicabanga ukuthi izimo odlula kuzona ziza nama lessons angeke kube nje forever. I'm sure uzokhona ukuba khona umuntu uzoqhamuka athi cha mfethu mina ngingacela umsiza lo muntu nge-ID because kunabantu abafundile ababuka le channel le even no minister bayibuka le channel le nabanye bazofuna ama ideas athile mhlawumbe umuntu uzofika athi ofanele umsebenzi wangempela serious so asazi ukuthi sizonzalana but ngiqinisekisa khona sizoxhumanisa nomuntu lapho endabuko ozokusiza sabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga nathi. Ofethu sabonga cela share le video lena. Cela ni like, cela ni comment afethu nisho nini ukuthi isenzo sika baba sihle simbi, isenzo sika mama sihle simbi but ukho konke. Ngicela ningafaka amagama aziswana ngoba lo mfowethu uzobebuka ama comment. Ngicela usuku abazali bakhe laba. Yes kungenzeka kwenzakalile kodwa igcina usuku abazali bakhe. So inhlonipho eyibe khona ezikhomenta nawa nama solutions siyacela bandla nabazo ngamnika umsebenzi siyacela bandla nawe futhi uma recommendela umuntu lapha ndabuko ngoba phela nami ngamrecommendela umuntu lapha ndabuko kanti mhlawumbe uthola ukuthi wena khona best base ke siyabonga kakhulu ahlana uzake sithi next time stay blessed.